Sanibona bafethu igama lami nguSanele aka uDonsa Nkabi. Njengamanje siqeda ukubuka iMamelodi Sundowns ibhabhadisa iMC Alger ngo-2-0 ekhaya umdlalo wokugcina kuma group stages match day 6. So njengoba nazi ngihlezi ngihamba noSibuda Libuda ku starting 11. Sibuda khamba kanjani? Shop kunjani boss yami? Ngigrand. Hayi ngimnandi. Hayi yenzekile imkhuba. Uyibone kanjani igame namhlanje? Ngiyibone kahle nginibulise babukeli nonke. Game beyimnandi kakhulu, iwinile lento ebeyifuneka iqembu laseMzansi. Showcase. Yeah. Ake ngiqale la, ngiyibongele bese ngibonga lo mjida lo uLokhojana umdawu. Khuliso umdawu. Khuliso mfethu uyalazi ibhola. Uyidecide igame first half ukuthi la siyawina. Ngendlela yokuthi washintshile ama position through ukuthi ayikho threat noma ingakhona uyakwazi ukuthi ayifice ay correct. Yabo amanye ama players eSundowns bekumele akubone lo ukuthi okay umdawu uperforma kamnandi kanje athi nathi si-up igame like uModiba. Modiba okay akekho good overlapping fanele ngabe kukhona communication phakathi no Matthews. Yabo ukuthi okay ngoba akekho good yena ukuthi nga overlap akeze uMatthews mhlamba ibhola licollect la uma elithola uWilliams elipass elinika uModiba noma uModiba elimaka ibhola azi ukuthi kunomuntu ozolicollect lo it's either uMatthews uzolinika la o Adams noma uMokwena or uzo overlap ayolinika istriker uLeon or uSalezi. Yabona ukuthi maningi kanjani ama options, 4 options angawathola uma ngabe sethola ibhola kuphi kuModiba, but ayikho communication okufuthi iyona into ezokwenza ukuthi iSundowns ingawina. Right, uThapelo Morena uyazi ukuthi uyakhuphuka umdawu, mayekhuphuka umdawu azafike exactly aka add ama numbers lapha ne striker no Lokhojana no Leon. Lapha khona idefense izo concentrate la ukuthi sebe nama strikers ayi2 labantu ekubeni besisodwa uzokwazi ukuthi it's either umdawu ibhola ulicrossela labantu abayi2 noma ulinika la uSalezi. And by the way Salez was the best ube second man, right hand man deciding game. Why? It's because apply le pressure lento engihlezi ngifuna yenze uMatthews. You don't play ibhola ngwana kusupa sele wadlalela leze inyawini. Uyapressure uyakwazi ukumaka uyakwazi attack. Yenze iphutha iLokhojana defense iMC Alger wal intercept ibhola lapha ya uAtasalezi. Emva kwaloko maseli kuye Atasalezi wakhahlela epalini on target. Wakhahlela wabuyisa ushintshi uhlangana nobani no Leon. uLeon mfethu within ama seconds cishe awu6 decide ube nayo iplan how to pass the ball enethini kukhona ugoalkeeper wal decide mfethu walishaya ladla inet 1-0 yabhala iSundowns. Yabona uLeon ulomjida lo hleze siyikhuluma lento lo ukuthi akumele uthola ama chances awu10 ukuze ukora amagoli awu2. Yabona uLeon litali yabona bafethu umuntu owascout lo yamjida lo ya uzoba inkinga lo mjida. And futhi ngiyazi ukuthi igame iLokhojana ufike late ufike manje but esengaba top striker top goal scorer towards the end of the season with Betway Premiership. Yabona uAtasalezi Atasalezi uma sengimcomparison nomunye umdlali wenye team Atasalezi plus Apolis equals to 1 not to 2. They have a pace efanayo neti ya Apolis akayena umuntu otshengisayo ukuthi sengikhathele. He keep ups from the start till iyophela. Yabo uze wabusasa ishooter usale second half cause bese kubonakala ngazathi hayi sethande ukuphela amandla nanokuthi sebe nayo iplan labo beMC Alger ukuthi bamneutralize kanjani. Ithe ingakora laba beMC Alger babe nemandla ukuthi siya defend bebe deep kakhulu first half ba deep and then babe consider goal kuma beqala ukuthi hayi nathi ake sikhonbalisa ukuthi siyadlala sikhona egroundini but azange babe that effective because isisu sakhona besingekho first half. Angisibona ngibesenzani nana ba good egranini uma bethola iball nedi iphysique yabo ilow, ifitness yabo ilow, iheight yabo ingaphansi kweyabadlali so bebehluleka ngayo yonke into
cause umdlalo we-MC Alger maya 50-50 no it's either ama-aerial bebengeke balungeke if bebedlala ama-long ball kukhona uNdamane. Yeah, but I think i-MC Alger ihloniphe kakhulu i-Sundowns. Yeah, bebeyisaba Yeah. and ukubona bashaya i-counter attack umdlali thokuthi uphambili umdawo yagijima bethuka they make mistakes beyihlonipheka bayisaba kahle kahle bawabuke kakhulu ama-games e-Sundowns abadlali bawabuka babona how effective uLokhujana and benza i-mistake yokuthi first half bafuna ukungena kuleli hlangothi lami ngize ngabona ukuthi ngingena lelo Lokhujana ngoba uwenza amaphutha uModiba ukuthi mayephasele ibhola angayiyolonda angahlangabezi ligqama so bekumele babone ukuthi nanga umuntu onama ascapitalize singene kuye si pressurize yena uzokwenza iphutha sithatha ibhola siyakwazi ukulicrossa siyakwazi ukushaya itarget. But I think indlela bebecabanga ngayo ukuthi okay umdawo uyahamba uya overlap asebenzisa side lakhe yeah kwasho ukuthi umdawo futhi uyakwazi ukubuya futhi unespeed umdawo unespeed uyakwazi ukumaka uyakwazi ukuphasa ibhola uyakwazi ukudeliver iLokhujana. This is the Sundowns we know. Ingakho ukuthi lo uvele wayibona igame ukuthi hayi labantu laba ba weak way decide wonke umuntu bekumele achwaze up igame ukuthi labantu ba weak msebenzise umdawo msebenzise uSalezi msebenzise istrike labantu bebengama strong points eSundowns kusuka iqala igame basebenzise labantu noma anthiwe igame yakho iphansi but unaleyo advantage ukuthi mangibulala umuntu oyi1 ngamnika umuntu esiswini ngavela ngacollective ball ngizomnika uSalezi ngizonika istriker lapha siya ama goal by the way bingawina nango 4 goals iSundowns if inama effective winger iSundowns safanele ibe nama winger effective akwazi ukubhola it's either uma uvaliwe lapha uyakwazi ukukhatha unoSalezi imfethu unoSalezi eground unomuntu okwazi ukukhahlela even apheze la umuntu ibhola uyazi ukuthi hayi man menzela umuntu belula baya overworker uSalezi beno apolice ngakubo they have to kumaka they have to ukuthi ba dribble abantu ba create ama chances noma bayikhahlelele abanayo umuntu othi ngithatha iadvantage nami ngikhipha ngibulala umuntu ngifake ibhola ngelicele yabo isisu sithi sifuna ukumakela lo muntu simdlalise by the way ukwazile uMatthews ukuthi amake aphase ibhola ngazi ukuthi yabona uyenzile lento kanye yabona bafethu mina ngiyazazi nje zimgxa kuMatthews but this time I was happy noma phela ungeke uzuthi udlale top tier but udlalile he lived up to the game udlalile ukwazile ukcreate ama chances wakwazi ukuphasa khona le phasela umkwena hayi udlalile mina I'm happy ngeperformance kaMatthews yabo he was on par namhlanje yabo so umuntu me beda siyamshaya menza kahle siyambongela because asinayo ipersonal vendetta against umdlali yabo bonke labadlali aba South Africa siyabathanda so uthini ngama substitution bringa umshishi no Alende second half iyenze kanjani complexion yegame Alende ufikile waperforma njengo Alende lo esimazi kuSundowns ukuthi lapha esiswini soyenza lento esiyenzayo noLokhujana nomkwena ukumaka sifaka amabhola ngena umshishi uthe mayigame cishe igame besifuna wa generalize umshishi wenza into yokuthi ekungabi lula ukuthi amakeke alphase athola ichance yokulibiza leyo nto nanso ke lento ebeyenzeka lapho kumshishi ulibambile ibhola wabulala itsotsi waliphasa waba sespacing sokuthi lo amphaselile umshishi ukwazile ukubuyela ukuthi amphasele ileyo nto ke engiyifunayo kuSundowns leyo nika iyakwazi ukuba Lokhujana ucreate ama chances yabo because ukulibamba igame is any art of defender futhi because igame malignini ibhola malignini there's another part khathela labantu Lokhujana ukuthi kusafana nokuthi ne defend na attack na defend labafana labo abancane labo eMC Alger bamazi nomshishi ngibona bempressa kabi lapha kanti you don't press Shikapala abamazi yabona mangathiwa qhamuka omunye ucoach afice kusekhona umshishi labantu bazolifunda le bhola leSundowns oModiba oMatthews
oMorena leli lokuthi siyalibamba siyamnika umuntu esimazi ukuthi uyistar phela bayistar omshishi oSalisi. By the way, what a tight angle for goal number 2. Yes, uLeon. Yes, quality. Ethole ipass number 6. Number 6 Modiba. Quality bafethu. Walithola mfethu. What a tight angle, Yeah. Washushuluza kubhekela nje kancane. Lahamba layodla yabhala iSundowns 2-0. Well done. Well done. Hayi bafethu. Yabona that is a lethal strike. Well done Mutawu. Well done Salis. Well done Leon. Ni performile uba nithola abanye abadlali abayi3 beza score amagoli amanye awu3 beza ngena. Cause labantu laba bidlala but not ukuthi iya compete ifuna ukuwina noma idraw. Yabo. Cause akekho umuntu obezothi uyingozi ngizombhitha uNdamane, ngizombhitha uKekana or ngizombhitha uModiba sikwazi ucreate ichance yokuthi siyakora. Bona indlela bebe defender ngayo kubone ukuthi bekuyikhona. Showcase. Kuba ngathi abadlali berugby balungisela iscrum. Ngendlela bebebamba ngayo abadlali yakufanele bangabe besayicross ngoba bebebanjwa bahagwe beyini le bebedlala phela every time ugame uzoshaya impempo everyone ngathi unikiwe kuthiwa bamba ubani membamba like literally like angazi mina lento bekumele iphaswe mayiphaswa ifike phambi kwebhokisi lapha ifice umkwena avela donse into. By the way uModiba ke wayizama leyo shot but it wasn't ophinda watshengisa umkwena after maybe 5 minutes wafika umkwena isikhathi zempasela uMatthews naye leshawa kanjani itarget yabo. This was a nice game mate. Uzibone ukuthi lamajita la akwi ase-Africa atrainekile khona umdlalo weAlgeria ke washaya ibhola mfethu eseceleni engale quarter chance not even a half isinyana na washaya on target washo ukuthi uAlethu lokhunju uRonnie Williams belimnandi ibhola siyibongela iMamelodi Sundowns ukuthi idlulele kwenye i-round quarter finals yabo. Then sokwazi ukuthi siphinde sibuye sibheke enye i-team ekhona kwi-CAF Confederations sibuye sinibhekele ukuthi kuhambe kanjani kuye angazi noma bafethu this was a nice game njengamanje sesongena kwi-Kaizer Chiefs nayo sifisa futhi ukuthi iqhubeke yephambili njengayo iMamelodi Sundowns njengamanje kwi-CAF singena nama teams awu4 siselela nama teams awu2 so good luck to iKaizer Chiefs. Sinida nje i-draw bafethu makuthi akwenzeki inkore just a draw we are draw. Okay bafethu danke siyabonga.